Witeka mana yacu mu izina rya Yesu Kristo turagushima turaguhimbaza turifatanya mwami n'ibizima bine n'abakuru 24 bazengurutse intebe yawe icyubahiro turifatanya n'abamarayika bawe b'inzego zose abakerubi abaserafi n'abandi bamarayika bose mwami turifatanya n'imyuka abakiranutsi yatunganije bose mu ijuru turifatanya n'abera bose mu bihe byose tuvuga duti uruwera 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 isi n'ijuru yuzuye mu cyubahiro cyawe mwamukomeze utwigishe inzira zawe utwigishe ubwirwami bwawe twigishe mwami gusobanukirwa n'iby'ubwami mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami wagwa icyubahiro n'ikuzo kubera yuko tumaze kumva mwami ko byose bizaguhesha icyubahiro yaba ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ndetse n'ibiri munsi y'isi byose bizaganishwa mu kuguhesha icyubahiro no kuzana ibyiza abagukunda abo wahamagaye nk'uko wabigambiriye urakoze mwami imitima yacu komeze mwami yibohore komeze yivanemo umwijima komeze yivanemo ibitari byawe Mwuka wera umurimo wawe watangiye muri twe turazi kuza gukomeza kandi ukawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo urakoze mwami muri iyi minsi utegereje ugaruka kwawe komeze gutunganya itorero urivanamo mwami ibintu byose bitaguhesha icyubahiro komeza urihe ubwiza Bibiliya tubwira ko utazigera mwami wishira itorero rifite ibizinga cyangwa iminkanyari cyangwa ikibi cyose ariko uzazamura itorero ryejejwe kubera ko ngutejejwe ntabwo azakubona urakoze rero mwami umugisha bari hano umugisha abo turi kumwe mu muka umwe aho bari hose ku kazi cyangwa hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba ubwo imbaraga zawe zikomeye zimwe wakoresheje mu kuzura Yesu mu bapfuye izo nizo wasutse muri twe abakwizera urakoze mwami duhumurizwe n'amagambo yawe yuko ntabwo ari umuntu cyangwa satani afite ijambo rya nyuma kubiriho biraba ku isi ni wowe mwami ufite ijambo rya nyuma turagushima rero turaguhimbaza uduhe kutagenda nk'imburabwenge ugende nk'abafite ubwenge bw'Isiyoni ugende nk'abafite ishurirwa mu izina rya Yesu Kristo mwami izo mbaraga zawe zikomeze zizana impinduka mu buzima bwacu zihindure byose kugira ngo biguheshe icyubahiro kandi ku neza yacu mu izina rya Yesu amen. Amen. Haleluya. Uyu mwanya rero tugira twumve kandi icyo umwami Yesu yavuze avuga ko abo bibaza ngo nta na kimwe Uwiteka rirakora yaba cyiza yaba kibi umwami Yesu yavuze muri Yohana 5:17 ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora amen. Data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Iyo jambo muyumva gute? Ntabwo avuze ngo data yigeze gukora nanjye nigeze gukora, aravuga ngo data arakora na n'ubu nanjye ndakora. Umva reki uvuga ngo muri iyi saha ndiyo ndavuga data arakora n'umwami Yesu arakora, Imana muri bitatu irakora. None se nimba bakora ingaruka ni izihe? Impinduka ni ugukuraho statu ko
ni ugukuraho status quo mu cyongereza, statu quo mu gifaransa. None se nimba uri mu ruhande rw'Imana, wowe wumva utakwishima, ni ukuvuga ngo ibiro biraboneka n'amaso yawe. Nimba biguteye ubwoba, nimba bitagushimishije, wowe uzi yuko imbaraga ziri bubivaneho ziriho zirakora kugira ngo bihinduke. Imana ishimwe. Ku mutima ni ibintu kubera ko tuba twibereye iwacu mu mubiri, none tugakuka umutima. Iyo umaze kumenya ibi, ntabwo ukwiye kuka umutima, kuko uba uzi ko imbaraga zifitwe n'akanaka. Imbaraga zifitwe n'Imana. Amen. Kandi ziriho so ngo zizakora, ziriho zirakora. Imana ishimwe. Ariko abantu bibereye mu mubiri y'inyama n'amaraso gusa, batekereza ibijumba gusa. Hari ibindi se? Ntago bazi hakurya y'inda zabo ko hari ibindi yo birakoreka. Na nibyo Imana ivuga muri Habakuki ibice 2:3. Habakuki, les forces du changement sont à l'œuvre déjà. Imbaraga zihindura ibintu zizo zirakora. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindirira, kandi nzarangaguza ndeba ahari numve icyo ambwira. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Amen. Aya magambo ari ku murongo wa 2 n'uwa 3. Amen. Wowe yumva gute? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, c'est l'Éternel, n'Imana bivuze, écrit la prophétie, andika uhanuzi, grave-la sur les tables, sur des tables, bwire gute kumbaho, afin qu'on la lise couramment, kugira ngo babisome, bahore babisoma, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ubwo buhanuzi igihe cyabwo cyaragenwe, kirazwi. Elle marche vers son terme. Mu ijambo musunye, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Ntago buzabeshya. Et si elle tarde, kuko umwana w'umuntu avuga ngo ibintu biratinze ko byavuzwe ko bitakoreka. Si elle tarde, attends-la. Nuvuga ngo ese ibyo yavuze ko bidakoreka, ngo wowe tegereza ko ntago bizabeshya. Car elle s'accomplira, izasozwa, elle s'accomplira certainement, izasozwa y'ukuri. Hano hari ijambo hano tukwiye kudegaja hano muri amagambo. Ari handitse ubuhanuzi, ushobora kuvuga ijambo ry'Imana. Wayibise? Ijambo ry'Imana. Hano wumva Imana iratubwira iki hano? And the Lord answered me, write the vision, make it plain on tablets, so he may run. Hold it. For still the vision awaits its appointed time. Murumva ikintu ushaka kuvuga ni iki? Ngo la prophétie avance. La parole avance. C'est l'idée du mouvement. Ngo ijambo ry'Imana ntago riri fige, ntago riri riboshye. Iyo paravuze ngo jyewe ndaboshe,
ariko ijambo ry'Imana ntago riboshye. Umva ariki gusomera Timoteyo 2:2 ku murongo wa 9 umunani wa 9. ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Amen. Amen. Mwumva ariki muri sosiyete y'Abagiriki kera, amen, urazi ko Ubugiriki bwagize abanyabwenge benshi, ba Sokrate, ba Platon, ba Aristote n'abandi. Ibitekerezo byabo byahinduye byinshi mu isi, ndetse byinshi tugenderaho uyu munsi mu rwego rw'isi ibitekerezo by'abari bagabo. Icyo bavugaga ni iki? Avereza, si tu veux éviter le changement dans la société, il faut lier le logos. Ayis, logos ni ijambo. Logos ifite ibisobanuro, ijambo ni logos. Amen. Le rationalisme, science, ibi byose bifungiwe muri logos, ariko hano turakoresha logos nk'ijambo, sibyo? Ngo nushaka gukumira impinduka ubohe logos, ubohe ijambo. None hano Pawulo aravuga ngo we nubwo bamuboshye nk'umujura kandi bamuhora ijambo ry'Imana ko nta kibigeze akora, ngo ariko ijambo yabereye umukozi waryo, parce que c'était un ministre de la parole. Ngo ijambo ryo y'Imana avuga yo ni ririboshye. None tuhite tugenda rero mu Habakuki 2:3 ngo ubuhanuzi ubwandike babusome iteka bakomeze babuza amaso, ngo ko buro buragenda. Dena shaya ya jambo ngo el avance, buro buragenda busatira igihe cyabwo cyagenwe n'Imana ngo busora. None hano niki twakwigaho? Dore ibyo nanditse mu gihe nariho dakire message. La parole de Dieu, donc prophétie, parole de Dieu, c'est bien. Ijambo ryose gusa Imana yavuze. La parole de Dieu contient ses propres dynamiques pour changer le réel. Ngo ijambo ry'Imana ryibitsemo imbaraga zo guhindura buri kintu cyose. Ntabwo rijya gushaka imbaraga ahandi, ryibitsemo imbaraga zihagije zo guhindura buri kintu cyose. Na nicyo Pawulo rero aravuga hari. Aravuga ati nubwo jyewe banshira muri gereza nkamara imyaka n'imyaka, ariko ijambo muri uwo mwanya ndi bwigereza ryo riragenda. Personne ne peut lier le logos de Dieu. Nta n'umwe ashobora kuboha ijambo ry'Imana. Mwabyumvise? Nta n'umwe ashobora kuboha ijambo ry'Imana. Muribuka igihe twasobanuraga Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Murabyuka? Hanyuma turavuga duti ni traduction itariyo, ko mbere na mbere hari ijambo, amen, kandi ijambo yari Imana, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Twasobanuye iki hano? Wibyuka?
ko mu kigiriki hakoreshwa iriya jambo? Twabonye ko ari preposition ikoreshwa akajambo kajya imbere y'akandi, ari imbere y'Imana ngo ryahoranye, jambo yahoranye n'Imana, yahoranye n'Imana. Twese kubisobanura hano bavuze ko mu kigiriki ijambo ryakoreshejwe kubera ko isano rishya ryanditswe mu kigiriki. Amen. Kuko n'ururimi narwo rutunze cyane, sibyo? Cyo kimwe n'Igiheburayo. Donc au commencement était la parole. Mbere na mbere hari jambo. Et la parole était Dieu. Kandi ijambo yari Imana. Ari avuga ngo et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Il est avec, ntabwo ari avec. Nayo bavuga ngo yahoranye n'Imana. La parole était en dynamique. Nicyo bivuga. Amen. Alléluia. Ijambo ryari mu Mana, ryari Imana, sibyo? Hanyuma iryo jambo rero ntabwo ryari mu Mana ngo rigumaho. Uvuga ngo iyo jambo ryari en mouvement, ngo riva muri yo kugira ngo rireme iby'Imana ishaka. C'est l'idée ya mouvement dynamique. Ijambo ry'Imana ntabwo riri hamwe, riragenda rirema iby'Imana ishaka. Ce n'était pas avec Dieu, mais elle était en dynamique. Ni préposition ivuga l'idée de mouvement. Ntabwo riguma ku Mana gusa ngo riraho riricaye. Riragenda. Amen. Nibyo bita la parole de Dieu, ijambo ry'Imana. Amen. Murabona turagerageza kushyira mu Kinyarwanda, sibyo? Ariko turi limite no mu magambo. Ni ukuvuga ngo ariko turagerageza. Soma Yohana 1:1. Turiho turasoma iki? Imbaraga zihindura ibintu. Imana iserutse haba changes, habaza changement, haba impinduka. Kandi Imana yabwiye ko yahagurutse kandi iraza guseruka. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Amen. Rero turabona yuko ijambo ry'Imana tumvise ko ritari hamwe, ritaboshe. Riri en mouvement. Ni ukuvuga ngo nibyo twakwita déploiement cyangwa dévoilement. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riri deploya mu mateka. Ni ukuvuga ngo amateka uko agenda agaragara ni ijambo ry'Imana risa naho rigenda riyatwikurura. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo le logos se déploie dans l'histoire. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigenda rirema amateka uko Imana yagambiriye. Niyo mpamvu bivuga ngo Dawidi mu gihe cye yakoze ubushake bw'Imana, hanyuma arasinzira. Le roi David, après avoir servi au dessein de Dieu, urabyumva? Ni ukuvuga ngo we yakoze ibyo yari yaremewe gukora, ariko ntabwo ari we alfa na omega ngo ararangiza byose. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryaramuremeye gukora ibyo yakoze. Warasinzira ariko rya jambo ryo rirakomeza. Amen. Abrahamu ijambo ryaramukoresheje ibyo yarakwiye gukora, hanyuma arasinzira, rya jambo ryo rirakomeza. Murabyumva? Nowa yakoresheje ibyo yarakwiye gukora, rya jambo ryo rirakomeza. Paulo na bagenzi be barakoresheje ibyo bari baremewe, ariko rya jambo babwirije ryo ryarakomeje, ariko bo
barasinzira. Ndavuga ngo ni ijambo riri dynamique, ntabwo ari ijambo rigumaho cyangwa rigapfana n'abantu runaka barikoreye barivuze. Mufate gusa icyo kintu uko ijambo ry'Imana rifite muri ryo imbaraga, haleluya, rituma iryo jambo rigenda rirema ibyo Imana ishaka. Na niyo mpamvu iyo igihe kigeze ibintu biba uko ijambo ryavuze. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Donc la parole se déploie dans l'histoire. Hein? Se déploie. Unabona fish cyangwa ibindi binyoni binini, umenya ubuhange bwacyo iyo kirambuye. Tufate ikizu, sibyo? Kuko ngo iyo kirambuye amababa twarabibonye gushogera na metero zingahe? Urabyibuka? Zingahe? Babyita iyo gize gutya ko ni metero 3 n'urugero. Murazi uko bavuga metero 3 gusa. Ngo ikizu iyo kirambuye amababa ni metero 3, niko bavuga. Tuvuge ko ari 3 metres, bongerezaho irindi jambo d'envergure. Envergure, c'est l'idée à déploiement. Mwayibise. Nuvuga ngo ni babiri, nuvuga ngo ntago tubona kimeze gutya, ariko ushobora kugisuzugura, sibyo? Ariko iyo kirambuye amababa kirwana n'imiyaga, ubona ubuhangange bwacyo. Nyuma bavuga c'est le déploiement de ses ailes, bavuga 3 mètres d'envergure. Tuvuge bagijambo envergure. Envergure c'est le déploiement. Ni jambo ry'Imana rero, amen, haleluya. Iyo urisomye gutya ushobora kurisuzugura iyo urisomye, ariko rifite imbaraga ya déploiement dans l'histoire. Rifite imbaraga zo kurema amateka. Imana ihabwa icyubahiro. Nimuzajye rero mushukwa n'ibyo amaso yanyu abereka, ngo biriya ntibyahinduka, ngo biriya noneho bizamitana, ngo biriya noneho ntabwo binsiga, ngo biriya noneho nzabivamo gute. Ni ukutamenya yuko Imana iyo iserutse, amen, haleluya, ubushake bwayo burakoreka, nakikoma mu nkokora. Imana ihabwa icyubahiro. Murabizi ko ibizu harimo amoko menshi y'ibizu, sibyo? Hari bito, hari binini, sibyo? Généralement bavuga metero 2 cyangwa 3, ariko hariho icyo les aigles royales ishobora kurenza izo metero iyo zirambuye amababa yose. Amen. Reka dufate 3 metres basi. Deja metero 3 ubwayo, 1 metre et demi, metero n'igice, bakingana gute? Kinini cyane. No gifite imbaraga mu mababa yacu no mu maguru yacu. Niyo mpamvu giterura ihene. Niyo mu Imana yagifashe urugero, ngo yabatwaye inka mu mababa y'ikizu. Rero iyo kigize gutya rero bavuga 3 mètres d'envergure. Donc ni déploiement, ni puissance ya déploiement. Ijambo ry'Imana rero niko rimeze, rifite imbaraga, amen. Mbabwiye ibintu nka 9, amen. Imana iserutse, amen. Imana iserutse. Twashaka gufata rero conclusion y'iriya point ya mbere, Imana iserutse. Hanyuma iriya point ya gatatu ibyo iya kabiri twavuze kuko iyo kwitonda kuvuga ngo izabigenza gute, ibyo twabirangije. Yari nota bene. Ya gatatu ngo twamenya gute ko Imana yaserutse, biga tubivuge vuba vuba, sibyo? Point ya mbere, lorsque Dieu intervient dans une situation,
iyo Imana iserutse mu bihe runaka, mu bintu runaka, mu buzima bw'umuntu runaka, mu buzima bw'amahanga, amen, le chaos fait place à l'harmonie. Ni ukuvuga ngo ibintu by'akavuyo bidafite umurongo, sibyo, bita bifata umurongo. Satan est appelé le dieu du chaos. Satani yitwa imana y'akavuyo, niyo mpamvu ateza intambara, ateza imivurungano, sibyo, ubushamirane, agakura amahoro mu bantu. Babyumvise? Abagiriki bo nubwo batari bazi Imana nko tuyizi, ariko ubwenge bwabo bw'isi, ari umuntu witwa Hesiode, ni umusizi wabo, umunyabwenge, yanditse ku byerekeye l'origine de Dieu, ngo inkomoko y'Imana mu bwinshi. Aravuga ko mbere na mbere Imana zitarabaho, ubwo tuvuga Abagiriki mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu Kristo. Hesiode yabaye mu kinyejana cy'umunani mbere ya Yesu Kristo. Ni nka Homero w'Abaroma. Babyumvise? Abo ni abasizi babo b'abanyabwenge. Aravuga ko mbere y'uko Imana zibaho n'ibintu byose bibaho, ngo hariho chaos. Nguvuga ni nk'ahantu umworera munini wuzuye umwijima udafite iherezo, niyo bitaga chaos. Hanyuma imana za mbere rero zavuye muri yo chaos. Mwabyumvise? Aho niho zavuye. Yitwa Uranus, yibera mu ijuru, imana y'ijuru. Nitwa Gaia, ariyo si yacu. Uzabyumva bariya abantu bavuga ngo baharanira kurengera ibidukikije, bavuga Gaia, notre mère, ngo la terre mère. Bagira iki? Gaia ni imana y'isi, bayita Gaia. Hanyuma Uranus rero ngo ni imana y'ijuru. None izo mana za mbere rero, Uranus rero na Gaia babaye umugabo n'umugore, babyara abana. Abo bana ba mbere rero nibo bitwa les premières divinités, imana za mbere. Muri zo mana za mbere hari zitwa les titans. Mujya mumva ngo il a abattu un travail de titan. Iyo bashaka kuvuga ko umuntu yakoze umurimo ukomeye cyane w'indashyikirwa, ngo il a abattu un travail de titan. Ba titan rero babyawe na Uranus na Gaia. Abo ba titan rero noneho barategeka rero univers, barateka ibintu byose, ariko babiteka mu kavuyo. Mwabibise? Mwabibise? Hanyuma muri abo batita rero hari uwitwa Kronos. Kronos ni mubizi? Niwe wavuye rero ibiye Kronos mu batita. Hanyuma Kronos rero arivumbura kuri se. Ise ninde? Uranus. Ko nawe ngo ari umunyagitugu. Izo ni imana za mbere. Arabihurira bibiri gato. Toyiboyi. Ngo mbere na mbere isi yari ubusa idafite ijuru. Iyo bavuze isi bavuga univers, sibyo? Hanyuma yahamagara umucyo usohoke mu mwijima, sibyo? Hanyuma bitangira kuremeka. Urumva ko bafite akantu gato kubyerekeye rokomansi, uko batekereza ku bintu byatangiye. Hanyuma noneho Kronos rero arivumbura kuri se Uranus, sibyo? Noneho Kronos rero nawe aza gukora ibyo isi akora, nawe akora ibintu by'akavuyo. Abana be umugore yabyara akabamira bunguri,
hanyuma umugore aza guhisha rero umwe rero ngo ntamumire bunguri, mu mwanya we ashyiraho ikibuye, noneho Kronos aje kumurya amira cya kibuye. Hanyuma rero uwo mwana rero yitwa Zeus, ya mana Zeus y'Abagiriki. Zeus rero arakura rero, noneho Zeus rero ashoza urugamba, ashaka izindi mbaraga kuri bene nyina niki cyangwa bene ise. Hanyuma barwana rero intambara y'inkundura, barwana n'abatitan, ibyo hanyuma Zeus rero na bagenzi be bica abatitan, nako barabanesha, barabafungira muri Tartar ni kuzimu. Hanyuma Zeus rero aba igihangange ab'Imana y'Imana zose. Hanyuma Zeus rero ngo azana ordre, akuraho ya kao y'abari abatitan. Murumva rero Abagiriki bari bafite ubwenge bwinshi cyane mu by'isi. Icyo ushaka kuvuga no niki? Ushaka kuvuga ko rero kao, iyo ubonye hari kao ari kao, hari akavuyo, inyuma y'akavuyo hari imbaraga z'umwuka. Icyo nico Abagiriki bari bagezeho. Amen. Uyu munsi murabona chaos, murabona kao mu mahanga, si chaos. Mwegere nimurebe ngo ni Putin arwana ngo na Ukraine. Oya, ce sont les dieux du chaos. Hari imbaraga z'abadaimoni, nkuko mythologie y'Abagiriki yabivugaga, hari baza abadaimoni ziri inyuma y'ikao. Kandi iyi kao iragenda ifata ibihugu byinshi ku isi. Bivuga ngo ni imbaraga za kao zarekuwe. Wabizi? Rero ikintu ushaka kuvuga no niki? Cyavuga ko iyo Imana iserutse hari kao, haba harmony. Imana yaza guseruka rero, zana amahoro n'ituze. Icya kabiri, les ténèbres se changent en lumière. Imana iserutse umwijima uhinduka umucyo. Icya gatatu, Imana iserutse celui ou ceux qui étaient au bas de l'échelle se retrouvent arrivés en haut de l'échelle. Abantu bari hasi cyane, Imana iserutse bisanga bari hejuru. Vuga ngo ibintu birahinduka, abari hejuru basanga bari hasi. Amen. Ujya kane, Imana iserutse ari urupfu rusimburwa n'ubuzima. Icya gatanu, Imana iserutse la précarité ou le manque, voire même la misère font place à l'abondance. Ubukene n'ubutindi bihita bisimburwa n'ibisaga. Imana iserutse. 6. Gatandatu, Imana iserutse la défaite fait place à la victoire. Imana iserutse ahari kuneshwa haba intsinzi. Imana ishimwe. Karindwi, Imana iserutse le cours de l'histoire change. Amateka arahinduka. Les choses prennent une autre tournure. Ibintu bifata ikindi cyerekezo. Imana iserutse. 8. Imana iserutse la honte fait place à l'honneur. Igisuzuguriro gihinduka icyubahiro. La honte fait place à l'honneur, à la considération. Imana iserutse mu bantu b'Imana, igisuzuguriro igihindura icyubahiro no kubahwa. Haleluya. Urugero, Imana yaserutse mu buzima bwa Sara, aho bamusura ngo ni ingumba, ko kera utabyara cyari igise yari isoni. Imana iserutse mu buzima bwa Sara, ibyari igisuzuguriro gihinduka icyubahiro. Imana iseruka mu buzima bwa Elizabeth, ahari igisuzuguriro ahinduka icyubahiro na consideration. Mwumva? Imana iserutse. Alléluia. La honte fait place à l'honneur, à la considération. Imana iserutse. Ahari igisuzuguriro ahinduka icyubahiro n'ishema no kubahwa. Turabona mu buzima bwa Sara, yari ingumba, kandi societe z'icyo gihe kuba ingumba bavuga ngo waravumwe,
n'Imana ibiki n'ibiki, sibyo byateraga isoni umuntu akagenda n'ipfunwe, ariko Imana yaserutse ubuzima bwa Sara, ipfunwe rirahava, isoni zirahava, Imana imwambika umwambaro w'icyubahiro. Niko byabaye no kuri Elizabeth wabyaye Yohana Umubatiza. 9 Imana iserutse, la haine ou la version fait place à l'amour. Nuvuga ngo ahari urwango, sibyo rusimburwa n'urukundo n'ibindi byinshi. Imana iserutse akoreka byinshi, yewe nuwagwa gusibya 9 wabuhiriwe. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Rero nimba Imana igira iseruke, witege ibi bintu tumaze kuvuga hano. Wowe uri mu gisuzuguriro, witege ko Imana igihindura. Haleluya. Aho wasuzugwaga, Imana igira hazana icyubahiro no kubahwa. Haleluya. Kuko Imana iserutse, ibi bintu birakoreka. Imana ishimwe. Rero mu kurangiza amen, Imana iserutse, warabonye igihe Imana yaseruka mu buzima bwa Yosefu. Wari imbohe ajya kuba minisitiri w'intebe. Igisuzuguriro gihindutse cyubahiro. Imana yaserutse mu buzima bwa Yosefu. Ntabwo Imana iseruka ngo ibintu bigume kwa kundi. Imana iserutse, status quo iravaho, hanyuma ibintu bigafata iyindi shusho n'ikindi cyerekezo. Niyo mpamvu mu gihe turimo turaza kubona ibintu bifata indi shusho, bigafata ikindi cyerekezo. None ndarangije, uzamenya gute ko Imana yaserutse rero? Haleluya. Ni ukubera ko ibyo bintu byose birakugaragarira. Amen. Uzamenya ko Imana yaserutse nuko ubona ko ibintu uko byari bimeze siko bikiri. Kandi mu bwenge bwa kimuntu ukibaza icyabikoze, ukabona ko atari umuntu wabikoze. Biriya bintu uko ari 9 ndetse n'ibirenze biriya bitangira kugaragara mu maso yawe, mu maso y'abantu. Noneho ukamenya ko Imana yaserutse. Nkuko bari abakonikoni ba Farawo bageze ahantu ibyo inkoni ya Mose na Aroni, amen, bakoze mu bushobozi bw'Imana, ibindi babyiganaga bigakunda, ariko icyo cyago cyo bakiganye biranga. Amen. Bahita babwira umutware wabo Farawo ati, Nyagasani, ati noneho hano ibintu byakomeye, uru ni urutoki rw'Imana. Niumva ko barukonesheje ko Imana yaserutse. Haleluya. Rero Imana niseruka mu buzima bwawe, ntabwo uzarinda kujya kubaza kanaka. Bizagaragara ko Imana yaserutse. Haleluya. Kuko uzabona ko nta wundi wakora ibi bintu, nta wundi wahindura ibi bintu atari Umwami Yesu ubwe wenyine. Inkuru nziza nuko Imana yahagurutse, none hasigaye ko iseruka. Guhaguruka ko yahagurutse, hasigaye ko iseruka. Icyami gaseruka mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Hanyuma ntabwo uzarinda gushakisha ese n'Imana yabikoze cyangwa ni concours de circonstances. Uramenya ko ari Imana. Icyo mbabwira cyo ntabwo ari kera. Nimba muzi icyo bita statu quo, nasobanuriye. Status quo ni kilatini, ni expression kilatini ivuga ngo ibintu uko bimeze. Nawe ibintu bikomeze gumuko bimeze. Imana ije gukuraho statu quo. Kandi mwumvise ngo ijambo niriboshye, irora ragenda ngo risoze ubushake bw'Imana. Imana ishimwe. Amen. Murabyumva? Dusenge. Amen. Mu gusoza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni muri mu ishuri ryo kwizera. Iri ni ishuri, si ishuri. Niba ari ishuri rero
ukwiye kuba ouverte, amen, ku bintu bishya ukwiye kumenya. Ntukangwe n'aya magambo muri bwandike hano. Pros, ton, theon. Ijambo rero riri pros, ton, theon. Donc la dynamique. La parole est en dynamique. Harimo dynamics. Pros, ton, theon. Towards. Mu cyongereza. Uvuga ngo rero riragenda. Riragenda. Siko batubwiye abakuki. Kabiri gatatu. Ngo iri jambo ubuhanuzi, iri jambo muryandike murisome igihe cyose, musabe kumva umwe asomeka, kuko ijambo riragenda rigana igihe cyaryo cyo gusohora. N'umwandi yo ndavuga ijambo riri pros, ton, theon. Bivuga ngo ni ijambo rivuye mu Mana, ko theon theos nicyo kimwe, ni Imana. Amen. Theos, theon, sibyo? Ni Imana mu Kigiriki, theos, theon, sibyo? Rivuye mu Mana, amen. Ryo riragenda risoza ubushake bw'Imana kandi rizarangiriza mu Mana. Ngo navuye ku Mana nsubiye ku Mana. Siko yavuze? Yohana igice cya mbere. Ngo nta n'umwe yigeze abona Imana keretse umwana wayo w'ikinege aba mu gituza cya se, niyo yayimenye kanishije. None yamenyesheje gute? Pros, ton, theon. Basomere bumve, nyuma turangize dusenge. Yohana igice cya mbere umurongo wa 16 ugeze kuri 19. Uyu mwana ndiyo ndavuga iri jambo rero riragenda. Haleluya. Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahawe bo twese Kristo. Ni ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Amen. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se. Ndetse inkuru gwawe uri mu gituza cya se ni kuvuga iki? Arimo? Hanyuma komeza. Niwe wayimenyekanishije. Amen. Yayimenyekanishije agumye mu Mana. None se kuza no kuvuga iki? Wayibise? Yari muri theon, ava muri theon, asubira muri theon. Ijambo ryari muri yo riragendana n'ama yideploye amateka kandi zirangiza muri yo. Nimunyemerera mbaye ahandi hantu hamwe. Ese mwumvise hariya mu bice bivuga l'idée ya mouvement mwayumvise? Donc ijambo ry'Imana riri en mouvement. Manishimwe. Ariya Yesaya 55 umurongo wa 10 na 11. Mwumve hano. Je tuwasoma cyane. Nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibi by'imbuto, n'ushaka kurya bikamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Amen. Hari ibyo Imana ivuze hano. Ijambo rivuye hehe? Mu kanwa kayo. Si muri yo? Hanyuma rigakora ibyo? Amen. Ngo ntago riri busubireyo ritakoze icyo naritumye gukora. Amen. Wabibise? Tushaye kuvuga mu mvuga kimuntu iraritumye gukora, rikagaruka kuri yo gutanga ripoti ati icyo wantumye gukora nagikoze. Imana ishimwe. Haleluya. Na nibyo musoma muri Yohana 17 isengesho y'umutambyi mukuru Yesu Kristo ngo data, sibyo?
ngo umurimo wantumye gukora mu isi nawusoje, none data ngarutse kuri wowe. Ni prostonteon. Mwabyumvise? Ibi rero bibarememo ikintu cyo kwizera yuko ntago statuiko, ntago ibintu uko bimeze ariko bizahora, kuko ijambo rero ragenda rirema amateka mashya. Imana ishimwe. Noneho ubu rero mwebwe ubu nimufata ibi mukagenda kubabwira abantu batandukanye, sibyo, bitwa abateoloji bamwe, murabakubita hasi. Mwabizi hano muriga ubwenge buhanitse. Mwabizi amwe bazahita bakubwira ibyo babwiye Petero na bagenzi be, ngo ubwenge se ko tubaza ba ntago baje mu universite yacu tuge abafarisayo n'abasadukayo n'abari abanditsi, ati ubwenge bakurahe, ibizo bikurahe. Hanyuma umwe arabase ntago mubizi nuko bagananye na wa mugabo. Kadusenge. Mwami ndagushima ko waduhaye umunsi mwiza nk'uyu kugira ngo twige ijambo ryawe tunasenga. Twumvise yuko wahagurutse kandi ugira useruke. Mwami useruke mu buzima bwacu, useruke mu miryango yacu, useruke mu itorero ryawe, useruke muri Isirayeli, useruke mu mahanga yose muri kino gihe gikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.